Аңларамыздан біздің колхозда эшләр яхшы бара. Халык һәр вакыт шат һәм көн күңелле. Чөнки безнең колхозда хезмәт хаклары һәм пенсияләр даими артып тора. Юллар төзек, маллар көр, бәяләр арзан, һавалар саф, сулар чиста. Безнең колхозда ирләр айнык, балалары акыллы, кызлар тәртипле. Безнең колхоз хезмәтчеләре җитәкчеләребез күрсәтмәләре нигезендә көннән-көн яңарак үрләр яулыйлар, матур киләчәк төзиләр. Без бәхетле ил балалары. Безнең колхозда һава торышы җитәкчеләребез кушканча һәр вакыт әйбәт. Безгә җитә вакытында исә яңгырда вакытында ява. Ә башкача уйлаучылар безнең колхозда яшәргә лаек түгел. Ләкин тормышыбыз шундый яхшы булуга карамастан, кайвакыт безнең колхозда төрле күңелне борчыган вакыйгалар булгалый. Мәсәлән, безнең колхоз хезмәткәрләренең яраткан җырчысы Майкл әфәнде Джексон вафат булды. Доллар бәясе тотыксызланды. Һәм менә бүген Илсия Бәдретдинова концерты. Без чыдап калып, төрлесенә төзеп, монсына да төзәрбез. Утырышыгыз башлыйлар.
işleri bakalımız. Yasalma anarlarda kanar diye şeytanlar. Biz yanlış yollarda bakalımız. Şimdi hügüllerini udağımız. Balıklar işveren dudağımız. Bizi aktanır. Biz dağın varsın dudağımız. Yanlış terkişleri bağımız. Yasalma balıklarda kanmak diye şeytanlar. Biz yanlış yollardan Allah'ımdır. Şimdi yüreklerle udağımdır. Doğruluk işleyen udağımız. İzgin aktanlı. Hayırlı iş, konuşacağım. Mene başlamak edeyim elimin, bunda bizge kadarlı da köp konsertlar bulayım. Bizden sonra baytak kına bildirüler elinip tura, bizden sonra köp kına konsertlar bulaşa. Ne bile özünüzün halal akşamınızda bizni hürmet edip kelip oturmanız için, ne bile bizni konsertga kelganiniz için başlayıp rahmat edem, böteningizga rahmat qazan. Konsertning motor ilishi shuni bilan tamom. Hozir o'zimiz shashamiz. Biz endi bu yil konsert programmasini bizning kolxoz deb atadik. Sababi oddiy. Birinchidan kolxoz so'zini tatarchaga tarjima etsang, ko'mak xo'jalik kelib shirabit endi. Kishini shekilli kuchli bo'lmasin, mendigina boy bo'lmasin, yolg'iz yashay olmaydi. Her vaqtda kimdir kerak. Bizga tomoshachilar kerak, do'stlar, tug'unlar, suyanarlar, yaqinlar kerak. Ikkinchi yerdan qaraganda biz baribizda deylik kolxoz bolalari. Ham bu yil programmani azroq yengillatdik. Ne için deganda, bunda bitali allanetdagi og'ir vaqtlar, boshdan krizis deydilar emi, ondan quriliq, ondan allanetdagi hayvon she'rlari kelib chiqdi. Michael Jackson o'zi Ishaq Khan Moskvaga ko'chib ketdi. Endi hozir mana Yesya Badriddinova shirin turmush o'g'li deb jilab tursa bo'lmaydi deydi. Shuning uchun shoqqina yengillatdik. Tegishli jillarda bor, bunday jillarda bor. Yana birinchi jilni baribir to'lqin birgizda tamomladi. Kim qo'shiqchi bilan kuylashdi, kimlar kirib o'tirdi, kim ortdagi yozuvlarni o'qidi, kim mening botinkani qaradi, ikkinchisini jilmagan. Нормально жашыга кидирсем, bu келишмейт, мен нормально. Endi, hozir bizda krizis deylar. Ay Alloh, mekan krizis kelgan, televizordan ko'rsatadilar, radiodan qichqirib, qo'rqinish bilan. Mana men g'o'g'ali o'g'il bolasi balki mening aqlimda yetib bitmaydi. Biz bugun 35-konsertni qo'yamiz Ratdan. Qozonda hadidek ko'pgina shaharlarda da, rayon o'zaklarida, ovullarda ishladik. Ham mana bizning kuzatuvlar bo'yicha krizis G'odiy xalqqa qog'ilmagan vobshe. Bir aytaymi? Bir aytaymi, qizimday. Baranga bo'ldi, suvan bo'ldi, kishir bo'ldi, shuningdir normal, hali go'mirga to'qashab turib yo'lkarslar bo'ldi. Sıyır buzovlar uzgan bo'lsa, shu o'tirsam da buzovga yo'qizib, prezidentga qarab turmay, teglarga olib, bizga tugildi. Mana shunday maqolamiz o'zimiz. Ketdik, shirimiz krizis turibdi, anara qolganini söyleyeyim.